Hi bitches, sad se Diva uputila za Beograd. I sada se upravo vozimo, rano je ujutro. Nisam skoro ni spavala, tako ne znam kad ćemo doći. Evo pogledaj kako je ovo lijepo i zeleno. Ja kao ne volim baš zeleno, ali eto, lijepo je vidjeti. Prelijepo, iskreno ima baš zelenila dok se vozimo ovamo i ovo sam ja, pogledaj koja sam ja divetna čak i ujutru, znači u 8 ujutru ja sam u full glamu sređena. Pogledaj koja sam ja prepička. Jao, pogledajte ljudi kako je lijepo ovo i zelenilo. Ja kao više volim grad, Velegrad, ali eto. Ovo sam ja ljudi vidno neraspoložena jer su mi se slušalice bukvalno istrošile nakon pola sata. I morala sam slušati glupu muziku u autu, koja je glupava. Ljudi, koja je ovo rijeka? Ili jezero? Pišite mi u komentare. Tako da, lijepo, ovdje smo sad došli u jedan restoran malo da odmorimo i nešto da pojedemo, popijemo. Mislim, ja nisam jela, ja sam samo popila cedeviticu. Kao što vidite, sad sam našla cedeviticu od limuna. Naravno je to Diva posrkala. Evo sad idemo prema Beogradu. Ovo je ovaj dugi put do Beograda i evo nas u Beogradu. Živjela Srbija. Idemo jako. Evo ljudi, stigla sam u apartman u Beogradu. Baš je ono lijep, sladak je, mali apartman, zato što iskreno meni ne trebaju sad neki veliki, nisam htjela da uzmem baš nešto da ima i kuhinju i sve, ja ne koristim kuhinju, znate da ne kuham. A baš je slatko ovako, imam i krevet, imam, baš je lijep ovaj krevet, na ovom krevetu će Diva da jaše zgodne Beograđane, tako da Beograđani macan, javite mi se, da vam Diva prazni vaše mačeve. Ljudi, da li je ovo uključen bojler ovako, znači, ja ne znam je li uključen. Valjda ovo gore što piše off, valjda se to tako isključi, ali treba da je uvijek uključen. I evo, gore je visoko bojler, tu vidite šolja. Malo je ovdje skučeno, iskreno. Moram se ovako baš sagrijeti, šta je ovo? Aha, ovo ono što se poklapa. Evo meni. Malo je skučeno. Ovakav mi bio sličan apartman u Italiji kad sam bila. Ja to lijepa je tu škabina velika. Ovo se ne zacvala, kako vidim. Aha, pa fino. Slatko. Mislim da ima i balkon, sad ću da vam pokažem. Da vidimo. Ali iskreno, joj, valja sad izato vjeroletne. Kao je čak iz balkon. Nako je prevuče, ljudi, ne mogu. Nema živaca. Ali uglavnom imam i balkon. Jedino ovo ovako da ovo vam pokažem. Mislim, mali je balkončić, ono, realno neću izlaziti tako da ne zavolim. Iskreno da vam kažem. Tako da, to je bilo to. Sad će Diva da se provodi u Beogradu. Šta je ovo? Ljudi, piše da je ovo Lili, ovo je neki restoran. Eli. Gdje je ulaz sad za ovaj Lili? Zatvoren, jel? Nemam pojma. Značemo sad. Ipak sam našla pravi Lili, ono nije bio pravi Lili. Ono bio samo natpis Lili, ali ovo je farmacija Lili, šta kažem. I sad sam sjela, ljudi, ovaj preljepi restoran. Bukvalno apartman je odmah blizu. Kako su oni lijepo stavili ovo cvijeće i sve, tako ćemo sad probamo u limunadicu ovdje. Nagušila sam se neku piletinu, ja sam gladna, nisam štjela. Toliko je ljudi vruće, van ja jedva dišem. Sad ćemo probamo ljudi u limunadicu. Malo ljuta, ali dobra je. Ljudi izgledam tako masno, bukvalno. Jer je toliko vruće, ljudi u Beogradu je 40 stepeni skoro. Možda sam ostala u apartmanu da se klimatiziram, ali hajde. Sad ću ovo apartman, bukvalno je blizu. Kako sam to lijepo postavila, ako ljudi inače ne volim baš nešto hljeb. Ali ovaj izgleda baš prelijep i ukusan i mekan, tako ću da uzmem malo. Dobar je. Pogledajte što mi je došlo, izgleda predobro. Samo ne znam šta je ovo crvenkasto. Ne volim ovo crvenkasto, nadam se nije nešto začinjeno ljudskasto, ali
Ovo izgleda baš top, sad ćemo to da probamo. Sad ćemo ovo da probamo, baš me zanima kako je, nadam se da će biti dobro. Ali iskreno, htjela sam naručiti debelog medvjeda, ali nisam, rekla hajde izađem, ovo se baš cijedi, jao. Ovo ljudi baš izlazi sok iz ovoga. Već nadam se, ovo neće svijeti. Sad ću vam paziti, uzet ću ovaj kroket prvo jedan, šta je ovo? Ljudi, kako se sjeće, sve izlazi iz ovoga. Ja ne znam šta je ovo ovako vodenasto. Ali eto. Izgleda dobro, ali ja volim nešto suho, ne volim kad se ovako izljeva. Sad ćemo ljudi da probamo u piletinu. Dobro je, ali mi se ne sviđa ovaj umak crveni. To mi se jedino ne sviđa. Sad je ljudi diva došla ispred galerije. Kao što vidite, sad ćemo da uživamo. Sad ću da idem on 360 deck. Kao što vidite, ljudi, galerija je ovo je 10 ujutru. 10 ujutru galerija je, ljudi, prazna. Što obožavam, ljudi, jer ne volim stalno da im dolaze na dječurlja. Mislim, iskreno i volim kad mi priču neki zgodi, malinsko prošli put, što sam im pokazival kurac. Ali to navečer bude, sad je prazno u 10 ujutru. Evo nas, ljudi, ovdje smo na ovom prelijepom dijelu. Sad ćemo da nađemo taj 360 deck, samo da ja vidim gdje je to. Znači, uglavnom ovo je prelijep. Kako volim ljudi Beograd i Srbiju. Sad ću mi to da nađemo, ne bojite se. Konačno sam, ljudi, uspjela pronaći ovaj 360 deck, tako da sad ćemo to da provjerimo. Sad sam, ljudi, prošla ovaj 360 deck i security, tako da sad idemo prema 360-u, prema liftu. Ja bukvalno nema nigdje nikoga, pogledaj kako ovo je prelepo. Ćao! Ja, ljudi, pogledajte, ovo je ona kula. Pogledajte, ovo je cijeli Beograd i galerija. Predobro. Ljudi, Srbija i Beograd stalno napreduju. Što obožavam. Evo, ljudi, u liftu. Sad ćemo da vidimo kako to izgleda. Maknemo kartu. Eno, penjemo se, ljudi, pogledajte gore. 36. sprat. Sad ćemo da vidimo. Pogledaj taj prelepi pogled. Znači sve se vidi, bukvalno cijeli Beograd. Pogledaj taj prelepi pogled. A ko je ovo jezero ili rijeka? Pojma nemam. Jedno dalje, ljudi, galerije. Uvijek se nešto gradi, naravno. Napredujemo. Pogledajte ljudi kako ovo top. Imaju kafiće, restorani. Prelepi pogled, pogledajte. Evo ljudi, pogledaj s druge strane. Predobro. Ljudi, što je prelepo, pogledaj kako su nove zgrade. Mene ljudi uvijek fascinirali, uvijek se nešto gradi. U Beogradu se uvijek nešto gradi, što obožavam. I da se ljudi i dalje žale. A uvijek se nešto novo gradi. Naprimjer, u Sarajevu se nikad ništa ne gradi. Ne možete nikad vidjeti nešto ovako napravljeno novo. I zato ljudi ne volim tipa da gledam neke gluposti, tamo neke stare kuće iz zgrade i iz drevnih vremena, već volim da gledam novogradnju i volim da gledam ove prelijepe zgrade i kako smo napredovali. Ovdje si ima sjesti, ali bukvalno ja sam sama, tako da ono,
super je ovo. Mislim, ono, ja sam ljudi došla u vrijeme kad nema nigdje nikoga, to je popularno dosta. Ali, ja sam sama. Da, ovo je u maju, vidite, došla, ja sam sad dođe ljudi u junu. Cute. Evo sad možete vidite svi kako to izgleda. Dolje most. Koji je ovo ljudi most? Ili ovo Brankov ili neki drugi, pojma nemam. Ili ono ovaj most ide prema Novom Beogradu. Ali lijepo je baš ono, lijep pogled ima. Sad odu se vratiti. Evo mene, vaše boginje. Ja imam mini skirt. Sad ću malo da idem u shopping po galeriji kad nema ljudi. To je bilo to što se tiče 360 deka. Sad ću malo da idem u galeriju. Ljudi, baš je vruće. Bukvalno ljudi ima vječna fasada. Se topi na ovoj toplini koja 40 stepeni bukvalno. Ali izašla sam po najvećoj vrućini, po običaju, na Trg Republike. Je diva vaša srpska kraljica. Bukvalno, čak mi se moja šminka, moja fasada koja može sve da preživi topi na ovoj temperaturi, ali sad je diva došla da se rasladi svojom preljepom limunadicom od lubenice. Ovo je kao limunada, loksa lubenice. Ovdje sam prije sedla u butiku. Ne znam je li ovo trojka, mislim da da. Tako da, izdala sam s neki sedić, sam se navučila. Ljudi toliko prevuče. Moga ću diva se rasladi. Sad ću ti da ispopam ovo piće. Još mi se par zove. Predobro osvježavajuće. Sad mi je ljudi došao sendvič, izgleda baš ukusno, tako ćemo sad ovo da probamo. Gospodine, ispao mi je sendvič. Ja, moram da kažem kako su ovdje zgodni konobari. Ovi muškarci, znači svi neki mlađi. Svakog bi polizala. Sad ću probam ljudi konzući ovaj kao sendvič. Što me ljudi djevojka uslužila. Mislim, baš je fina, ali od svih zgodnih konobara djevojka me uslužim, koje sam ja ljudi nesreće. Znate koliko ovdje zgodnih konobara ima u ovom butik trojici? Ako ovo gledate, javite mi se. Ovi momci što ovdje rade, ovi konobari, kako su lijepi, zgodni, vjerujte mi. Sve bih probala. Kao što je ovaj krompir tamo. Baš mi je dobar ovaj krompir, iskreno. Da mi se ne sviđa ovaj sos, ali... Krompir je odličan, sad ćemo probati na sandvič. Ovaj sandvič je ljudi, izgleda super, samo unutra dođe ispade mi mobitel. Nema veze. Samo ovdje ljudi dođe kao jaje i paradajz, ali ja sam rekla da to izbacim, jer ja sam kao plain queen. Ovo će mi je sandvič.